ثم إلى روحي الجد عبد زوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى روح من عمر هذا المسجد ومن عبد فيه غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa la yataqabbalullahu minka nafilata wa yaqa'u fi dhalika man yashtaghilu bi tahsilil ilm alladhi huwa fi haqqihi fadilatun wa yatrukul istighal bi tahsili ma huwa alayhi min al-ilm fariidatun fi zahirihi aw batinihi. ومن يقعد على المكسب مع القدرة عليه اشتغالا بنوافل العبادات ويترك عياله يتكففون الناس فقس على هاتين الصورتين ما عداهما مما في معناهما إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. ولا يتقبل الله ولا يتقبل لن أرى نريمو صفى الله كستي الله ora nerimo mingka saking amal sunnah siro annafilata mingka saking siro wala yataqabbalu lan ora nerimo sapa Allah Gusti Allah mingka saking siro ora nerimo annafilata ing amal sunnah wa yaqa'u lan tumipo fi dzalika ing dalem mengkono tarkil fariidah ma'al istighal. Sopo sing tumibo man yaiku wong yastaghilu kang sibuk sopo si man bitahsilil ilmi kelawan ngasilaken ilmu alladzi huwa kang utawi ilmu fi haqqihi ing dalem haiman iku fadilatun kautamaan wa yatruku sayang wa yatruku lan ninggal sopo si man ngelakonen perkara sesunnah keng ninggal perkara sewajib. Ngelakonin perkara sesunnah tapi ninggal perkara sewajib. Maka orang ngon ngak nikah ya ta'atan nawafil wa yaga'u fi ihmali ba'dil faraidi, hanya mengerjakan sesuatu yang sunnah akan tetapi meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sesibuk dengan sesuatu dari perkara-perkara sesunnah dengan meninggalkan sesuatu yang wajib, maka barang sunnah istighothah sunnah keng numpak pickup numpak truk abolong lah kayak binek tadi situng berarti ngelakonin perkara selarang pada bayi meninggalkan sesuatu sewajib otaba ngelakonin perkara sesunnah padahal hukum ela bareng selakonin kela sunnah benih sajen oleh kenceran beli oleh tu sah. Paham kau contoh gula ni genggi? Ziarah wali songo tak Jumatan, bahkan tak bejeng tapi ziarah. Istighothah polong lah kayak bine dari situ ngakeloi. Numpak truk, numpak pickup dari situ. Padahal sunnah istighothah kayak ngelakonin perkara sewajib. Dan ini tak sumput bikolan nah. Muncan bahasa mangken muang tompeng mele buter wa. Ije buter pele tapi tompengnya buang. Nah, Gusti Allah tak bakal neremah orang hanya sibuk kelaban perkara sesunnah tapi ninggal perkara apa? Sewajib. Pon seterusnya wala yataqabbalullahu minka nafilata wa yaqa'u fi dzalika man yashtaghilu bi tahsilil ilm alladhi huwa fi haqqi fadilatun wa yatrukul ishtighal bi tahsili ma huwa alaihi min al-ilmi fariidah. Ben Gusti Allah tak neremah dari amal-amal sunnah selakonen bi orang
Sekak di orang gelak sibuk menghasilkan ilmu. Padahal dalam hakikat tak ilmu ni kan mestinya bisa menjadikan keutamaan bagi orang yang mencari ilmu. Akan merupakan fadilah, kelebihan atau keutamaan bagi orang yang mencari ilmu. Keng sayang, wa yatrukul istighal bi tahsili ma huwa alaihi min al ilmi faridah. Keng sayang orang ni kan ningkel ilmu-ilmu sewajib esareh. Ilmu yaci, ilmu sesunnah yaci. Ilmu ni ke beda ilmu sewajib sekala nikah elago yaci. Contoh, beda orang ada daftar haji. Mater pada tuli depak ke Makkah Madinah. Inggi. Beda orang wajib ongke haji. Maka ngaji bab haji hukum wajib. Beda orang wajib mengeluar zakat, mampu mengeluar zakat, maka orang ini kewajib hukumah belajar ilmu zakat. Beda orang kewajiban apasah, wajib ngelakonin nyari ilmu napasa, wajib asolat, berarti wajib nyari ilmu nabab mempeng nyari ilmu. Beda orang semangat nyari ilmu sunnah, yakni ilmu saya tak wajib kan kuy orang penikah. Padahal apa sih membatal ke solat tak tahu. Sebab betal deka pasah tahu ning. Fardun wudu tak tahu. Rukun solat berapa tak ngaoning eh. Kau ngaji ni macam-macam. Ngaji ni tak gung-tanggung. Berpangeran. Waboh. Ngaji berpangeran. Ada orang mau ngaji berpangeran je pak. Rukun apa jeng tak tahu. Apa sih betal dalam solat tak ngaoningin. Dari orang kadari la yataqabbalullahu minkan nafilah. Tak bakal terima bi Gusti Allah orang sing ngaji kelaban menghasilkan ilmu-ilmu seningke lagi ilmu sewajib. Pacet mau terang aki bebejeng tok jajak moro tak pati kenceng. Hajak moro cet pancet. Mau terang aki bebeb sewajib kira apa sewajib? Wajib takut dekat Gusti Allah. Wajib ngelakonin perintah Gusti Allah. Gusti Allah tak nerima de orang semangat dalam ngaji, padahal ilmu ni kan mestinya menjadikan fadilah keutamaan kan ku orang sing ngaji, sebab orang sing ngaji ke ningkel perkara sewajib. Ngaji cakang tak bejeng, ada mengaji cakang yang tak bejeng. Oleh ngaji jadi mah. Ngaji semalam kayak ngaranin tak apa-apa zina, tak apa-apa mabuk, naudzubillah, ngaji tak apa-apa. Nah, jadi Gusti Allah tak bakal nerima deka amal sesunnah kelaban cara ningkel amal sewajib. Wa may yaq'udu 'anil maksabi ma'al qudrati 'alaih ishtighalan binawafilil ibadat wa yatruku 'iyalahu yatakaffafuna an-nas fagif ala hataini suratain ma'adahuma mimma fi ma'nahuma au kama qala. Waman seran orang yang duduk manis toju anil kasbi tak gelem alakoh dan reng matur toratuan to odin odik ngarato ya kocak toratuan wak rokon di samsu kopi nesoklah ngakan rawon tanda merongki keng ya ga'ud anil maksab aba entak gelem alakoh ma'al gudra padahal aben andi kemampuan untuk alakoh. Nah orang yang tak gelem alakoh ni kepada tahu mas Gusti Allah. Gusti Allah ni kata mas tak seneng de orang si aben mampu alakoh tapi aben tak ilmu usaha. Alasannya sibuk bi ngaji. Istighalan bin nawafil ibadat. Alasannya sibuk kelaban ibadah sunnah. Duha kulaku sampai duhur tak turun. Mare duhur istirahat. Asar wiritan pole sampai maghrib. Mare maghrib tak turun pole di masjid sampai esa. Mare esa tedung deki tengah malam jaga. Bagus lebih nena kaki pakanan apa? Padahal beda wa yatruku iyalahu
meninggalkan keluargana yatakaffafunan nas. Sekak di mah wajib kang kui orang laki gelek aja ke keluargana supaya tak ngemis. Akhirnya bina ngocak buat huk tasbih je. Tawab tasbih nah. Kail tasbih nah. Tak bagus orang nikah. Tetap sunnah lakonin, cuma ceningkel perkara sewa wajib, sholat wajib, ngengonin keluarga nikah wajib. Nah pak abai perkara wajib. Bumbu masalan, nutup obu, nutup aurat nikah hukum wajib. Entar hol sulu, tak ada pak ke sulu red seret. Lek selek depak kau sulu abang kang haja ngaku bereneng kelisat bere ngarang apa oleh kita oleh apa wayak zamu bahkan oleh ne ke oleh tusah tak oleh kenjeran oleh tu tusah. Gusti Allah pertama tak nerema amal sunnah orang kalau bencara nikah wajib. Nomor dua, Gusti Allah juga tak nerema amal orang senyareh ilmu keng nikal ilmu sewajib. Ngacino wakdo gempol, waduh, tanda kelisat je tanda, mak semak je tanda, dia mak gempol. Tahu ngaci di mapolang ngaci neng bu bengkong ruang arah neng gempol. Ngaci semak tak ngaci jauh arah petanda dia semak. Mun mati nyari semak dia. Mun warisan nyari sesemak, mun ngaji nyari sehebat, wara ilmu anyar ya. Tak tahu nemu ke ilmu dia ya. Hari berarti penemuan terbaru. Beneka kanan ilmu neka pas cocokan ke eber, are tak cocok ke tang eber, are cocok ke tang eber. Tak reng mun cenge pak, ndak pedis bit ndak pedis pak. Mun ilmu neka pun ilmu ne Gusti Allah tak kening tabar bila perkara saya wajib iki wajib tak bisa orang gelek tambel napa cukup ngelakonin sunnah tabeng keng wajib tak tabeng tak seneng tak nerima Gusti Allah. Terus terakhir wa may yaq'ud 'anil maksab 'al qudra 'ala istighalan binawafil ibadat beda orang toju tak alakoh ala sunnah sibuk bi ibadah sunnah. Duhana 11 rakaat, tahajud tu 1000 rakaat hebat. Sebini tak ngakan apa-apa. Bianan kelaparan dan tak ada kok. Abon ibadah malam ibadah. Nika Gusti Allah nika tak seneng ngak nika. Apa baik faqis ala hataini suratain. Apapun semirip atau tabe sememperbi contoh dua nika. Aben mampu alakoh keng duduk manis dengan alasan napa ibadah akhir sebini alakoh dia nuntut dok bini soro kuning soro putih soro lembu tananga soro alus kau le diri dimah celai balakoh macel beto ngasak ngare ngak pernah kotan di bini nah nuntut kereng bini mak kasar dereng bini mak talos sekali ngak butomang jadi sebenarnya butomang sampian cecel cek warpa keluar melaki sabun pesemukan telur ala kosot dan ngor nyanggi ya masih lebulang soalnya bulang ke kepala aku waduh soalnya kayak nuku tasbih eka kalong eka geleng Gusti Allah tak seneng dengan ini biasa bela. Bahkan Gusti Allah ni kan ada bu, neng ulama ada bu, innallaha ahabba ayyanzura ila abdihil mu'min ta'ban fi talabil halal. Gusti Allah ni kecinta seneng de orang selesoh lesona sebab nyari perkara si halal. Gusti Allah cinta de orang nikah. Taron-taron di masjid jual toge lah bukan soro taron-taron di masjid. Ku tak wirid keng nyari lamat pak. Keluar apa de kiri dia. Amal bagus keng niat tak cuba. Kepasarian bagus keng niat tak cuba. Wirid sarian mata war keluar rejan be. Teti entar ke 1001 mimpi ru entar ke pasarian. Akhirnya nemu selo. Lamat ri semua datang rezeki selo. Jadi selo nreng ziarah keng kekerja.
Aku jualan selok neng kuburan kali. Kelero niata. Wa fi ma'nahuma pun apa pun semerip sememperwi nikah. Tetap sunnah duha lakonen keng cek langalangin dari alako ota belako cek teti penghalang untuk ibadah sunnah keng sampian bae sesengkah qabliya ba'diya ta lakonen alas na tak kober mau tak kober jeng karo sakece dadi mon orang nikah andik kemampuan alako keng aben ta alako Gusti Allah ni paling tak seneng do orang nikah. Saya seneng orang payah. Tikel masih kapalan tanah sampean. Bahkan Kanjeng Nabi ini pernah nyium tanah darwis. Napa darwis nikah? Bedui. Keng tanang ni kapalan wa. Kapalan tanah ngata alako. Napa dapun Kanjeng Nabi? Hada lihat la yamassuhan naru abada. Tanang ria saya tak bekal capu apoy neraka selama-lamanya. Tanang saya kapalan karena nyari perkara saya halal nih kalau. Beda yang kecamatan Wonorejo, sampean mau tak percaya beda orang ngajualan buah. Neku Quran, jadi Quran ini kayak buntu bikreksek. Ada orang mulai baca Quran, kan bisa cara nggak nikah. Ya Allah, kok ya kami baca Quran. Jimon kesabe kan tak ngeneng. Ya salawat oyo, mulai ngarek salawat. Mau nyam ngeronyam mulai nalako. Wah. Tak ngeneng kok tak ngolawir itu tak ngeneng itu ya tak ngeneng ngongku kaki cecel kayak selawat mancal selawat pas oleh berapa kali sampai saya ngarek mulai gulaku mun benar pipi ini kan selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu mak tak semangat mau dibaca selawat ala kok bisa ras santai gresah muro temu mare jan be ala kok bisa setan berarti orang ini kan. Nah, tetapi kuliah sampean cek cuma fokus dalam nyareh perkara saya sunnah, tapi ningkel perkara saya wajib. Saya larang nikah, ningkel perkara saya wajib, nabung perkara saya sunnah. Jika cak gelek mbona, entar kawali songo tak bojeng Jumatan. Apa sah terakat? Reng kelaparan mulai gulaku tak bojeng sokan leh. Gue tahu siapa saya kakek lah. Guru gula debu. Al Habib Taufik bin Abdul Qadir guru gula debu. Beda orang ada wa semalam dok Bromo. Monggo to orang jalan. Dapat gabung kok para sopu tedung tak bajeng sopu sampai setengah sanga. Dari rumah tahu ada wa kakek lah tedung be bungkun aja Habib. Ada wa kakek tak bajeng sopu tadi apa kakek jan. Alasan onjongon, mau onjongon kulo aram petok semalam. Ija kalah kapi, malah tak payah gula guna. Akhirnya tak bajang sopu. Niat dakwah, tapi bagi dakwah, tedung mereka lah. Mun niat kakek dakwah, tahu mun kakek niat nyari amplop dah Bun Habib. Ya, nek saya repot. Nah, termoga tetap ilmu saya manfaat. Amin. Jadi karena barang saya wajib bisa tambal, barang saya sunnah. Nah, ketika aku cuma nyari perkara tambelan melono, tapi bareng riat ada saya tambel, yakni sholat ada, pasana ada. Kadang semangat ke pengajian, epente sombongan, ngojong kiai telok, wis kok nangkung kiai situng lah. Ku tak bejeng. Bener enggak nek imtihan, Pak. Wis mercon apa jan kok, waduh jak nyombong mercon lah sama tibi apa. Mercon apa jan kok, bu nyain apa jan kok. Coba metua gula, bu nyain apa jan kok lah. Bajan apa jan maghrib nek nyengke. Pancet selebaran panda apa jan edim megelu. Ya tak ngaran, ada apa jan edim macam pancet selebar. Ting bojan pengajian nang ado. Lah ini kan nyaman nah, nyari perkara sesunnah cuma ningkel perkara sewa. Tak nerema Gusti Allah, tak nerema Pak. Apa boleh? Atarakat beda orang ki kadung cerita guru Habib Taufik beda orang matamoy Pak gulaku beda kula tepan kolam pinane kapon rombuh neku kreksek dari mana Chan Habib saya dari Jawa Tengah ya Habib. Oh Jawa Tengah mana? Sangat apa gerobokan apa kamu waktu nikah? Oh ya ada apa? Gini Habib saya ini kesini
mau minta amalan, minta baca-bacaan atau amalan. Oh, untuk apa? Supaya saya ini selamat. Oh. Terus sampean sekarang di mana? Tanya Ki. Saya sudah tinggal hampir 21 hari. Para selekor areh ning pasaran ya Hamid atarakat. Kurang berapa hari Jan Habib? Masih kurang 40 hari Habib. Punya istri? Punya. Anak sampean makan apa? Saya pasrahkan kepada Allah. Istri sampean makan apa? Gampang sudah, yang penting saya mau tirakat dulu. Dan Habib, mulai kakek, pulang sekarang. Nyok PC dari kok mulai kino Pak Bis. Anda dak remah ente ni gimana? Dak pasarian re sunnah hukum tapi kakek ningkel anak bina tak ngakan. Dak remah kakek deki mun ngemis anan ben. Bina ben mun berbuat macam-macam karena tabun lapar, ngecok. Hei, mulai. Wah kiri Pak. Kurang selekorar, beb. Iya selekorar segila kakek jam. Kurang 21. Iya 21 hari. Edan kon, gendeng kon jan. Mulai. Suruh mulai Pak. Karena selekorar takut tambah gila. Kakinya le gila jan. Kurang 40 hari tahun yang kurang selekorar jan. Lepan berempat minggu berning pesarian. Oh ria saya kocak Debunal Habib Haddad kini kedalil wa may yaq'ud anil maksab ma'al gudru ala istighalan binawafilil ibadat wa yatruku iyalahu yatakaffafunan nas bejena keluargana ngonen penuhin supaya tak minta de orang jegeh atarakat setahun terus mun bade sing ada pudak lembungun ada remah lah nikah Pak kadu termo ke titik ilmu manfaat termo kepada jaga tambah rezeki kesehatan sebarokah jadi cek cuma fokus perkara sunnah tapi nikil perkara apa sewajib nah wa'lam annaka la tasilu ilal qiyam bimtithali ma faradallahu alaik min ta'atih wallahu a'lam bissawab afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak fa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum